نگاه کنه یاد بگی شومکنی باید خیلی اشتباه میتونی نگاه کن. اینک سوال دیوم به لیلیا بانو. سوال ما چنین است. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اولین بار کی قبول کرده شده است؟ این جواب نادرست است. اگر ما یگان خطا کردم کامنتاریات بنویسین من میخونم یاد میگیریم چطوری با اینجا خوندن میرم. یا beş istirat magu. Loga toit magu. Я beş istirat magu. Если может мой бабник, то я сильно ударить могу. Tamam. Ya durun şaşarken tozak ne? Loy doktan, ohak doktan, buşvartan. Kıyış ağabey. Ne ki ben meşhum bayak şart. Gülay var. Revizora не рекомендует. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фар бешавед пас аз доруҳои бца протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред дарди меъдаю безуриётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. тамошобинони канали Тоҷикон груп бо шумо ҳастам манижа ва барномаи мо ном дорад дар ҳавлӣ. бо ман аст Азизбек ва Лилия Бону. шуморо ба барномаи имрӯза хушомадед гуфта барномаро оғоз менамоем. барномаи мо аз се шарт иборат аст. дар инҷо саволҳо дода шудааст. агар шумо саволҳоро ҷавоб додед шартҳоро иҷро намекунед. агар ки ба саволҳо ҷавоб надодед шартҳои моро иҷро мекунед. розӣ ҳастед? розиед Лилия Бону? шарти аввал ба шумо. Илон Маск мурабби кадом дастаи футбол аст? Варианти А дастаи Реал Мадрид, варианти Б дастаи Барселона, варианти Б дастаи Челси, варианти Г дастаи Бавария. Лион. Илон Маск. Тари ба фикрам ҳам даст. Илон Маск. Илон Маск. бале 4 вариант аст. Бавария гуфтена? Бавария, Барселона, Челси, Реал Мадрид. хайна маҳали Челси. Сухтен. ин савол нодуруст аст ва ҷавоби шарти мо чунин аст. ӯ мураббӣ нест, як тоҷири машҳур аст. акнун шумо шарти моро иҷро мекунед. фан кардем на чи? ай май. Чи шарт аст? шарти мо чунин шарт аст. шарти аввали барнома. Косау табақ мешӯед. шумо саволро надонистед. инак саволи дуюм ба Лилия Бону. саволи мо чунин аст. конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин бор кай қабул карда шудааст? конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон. варианти А 9 сентябри соли 1991, варианти Б 3 декабри соли 1994, варианти В 3 ноябри соли 1995, варианти Г 6 ноябри соли 1994. Ёфтен, чира пурсем, духтари ки мактаби руси работ кард. Вариант А, Б, В и Г, да? Хай баша мегирем. варианти В 3 ноябри соли 1995. ин савол нодуруст аст. саволи дуруст чунин аст. 6 ноябри соли 1994. акнун шарти моро шумо иҷро мекунед. шарти мо чунин аст. хунарӯбӣ. шумо кадом рӯз клипи ҷигаройро дар ютуб канали худ пешниҳод кардед? варианти А 12 декабр, варианти Б 29 декабр, варианти В 20 ноябр, варианти С 23 декабр. Ҷигарак. Ҷигарак Шукрона Лили Азизбек. Ҷигарак. Ку як бор дига вариант бигин. варианти А 12 декабр, варианти Б 29 декабр, варианти Б 20 ноябр, варианти С 23 декабр. Точно не ноябр. 27 декабр. ин ҷавоб нодуруст аст. ҷавоби дуруст 12 декабр мебошад. ман гуфтам 12, не ҳам 27. фаҳм мекунам.
اینک شما به سوال ما درست جواب ندادید و شرط ما چنین است. شما باید برنده رو جمع کنید. شما را جمع کنید؟ بله. هم لیلی کن سر کنم جمع کنم. ای پوشی چی جمع کنم؟ نمیتونم این کار فرق شما. نداره. یک کلر رنگ لیمون های اتاکی و سلاوه ما جمع کنم. نه به خفگی من خفه نمیشم. چی بکنم؟ من جمع کنم؟ ده. قخصوی تو چشم طبیعی این جنگ نشه. ای بروتو ما طبیعی خندیده شما باید زیق شما. زیق شه باید زیق نمیم من بری بروتو طبیعی چی نیروشو طبیعی من خنده نخی چیز جنگ کنم غیره بجه شما جنگ نکنید برا. ما جنگاره نیستیم افتاده ما چطوری جمع کنیم؟ خیلی که میبینین دوستانی عزیز اکای عزیزبک و لیلیا بانو دیرشون نشد که مرا جمع کنن. برای چی؟ آخی ما در زندگی هم تریم که با این تیمبول شما دختره این جنگ کردن هم میشود مثل گفت های یک جنگ ما چیزی که یه شو نکنی نیم که تمام روی دختر رو چیزی بیسته برای همون خیلی یک روز دیگه ولی جنگ بابا ایمو نصیب شما برای چی؟ ما در دشمنو جنگ نمیکنم سری شما را جنگ کنم بهترین سخن لیلیا بانو جارو را گرفته اولی رو وید شما باشد پس دو را بشوید. ماهی تری جورو با یکم بار قفله است کجا را برم؟ انا که برای پسدار شتن شروع شوید لای دختن آهک دختن بشوردن خیلی آخی نه که من میشوم با یک شرط با کدام شرط؟ همین یک کار کنی که همین ینگه تون نبینه میره شما بگو برای چی؟ پس هم کور خونه رو در گردن میپرته هیچ گفت نه اگر تازه شدین کجا را برم؟ این اینجا را برم میشه؟ دیگه یکم روز چطور میقپان؟ ده؟ راست قپیدو؟ راست؟ نگه که نه یاد بگی شو میکنی باید خیلی شتم میتونی یکی تازه بشوید کسره کو؟ کسره نکه با پنل میکنی؟ میرزی Ну что, пожалуй, начнем. جورو نیمتا میرزه خودش. باید بگه پر بکنی بایره نمیشکین چیرکوشه میشکین او شکتن دیم قسم شد یکی قسم شد میرزی باید نخی آخنک؟ آخنک؟ نه گرمه دست تو سر اینا میدونین چی میگن؟ سری وقتی که 6 ساعت مکتب میرفتم دورا را خولم این طریقه خولم میگم ده کار آسانه یقین کار؟ نمشونه نمیدونم خولم این طریق میرفت اگر ما یکون خطا کردم کامنتر بنویسین من میخونم یاد میگیریم چطوری با جورو خونه را میرم همین کاره؟ هم کاره؟ کار نیست چیه؟ که دونه کسر خشرو شوید این یکیش که بلیس کرد بهترین خطا میبینی دوستانی عزیز کسه رو تازه آزاده شوشتن نه ایشه بینی ایشه هم بشوین این لایه که خیلی نه دوبار تر نکنی لیلیا بانو چکن حالا ما قطعی مخلص خودم گفته ایستم
من ایجا را رفتم اگه میدونین پولیچ میگردین نزدیکتون جزیر نمیشوه تازه زولشکا میگن کو زبنای شد که توالت چیست من را زبنای شد که میگم آفرین دخترها زنها آخی زنها آبی گرم نمیشوه آبی خنک نمیشوه یا خیلیش تازه چرکی نشوین نه تازه کسی بعدی بودی کنه خیلی کاسه تازه باشد اینا آنا رتا میبینی نگو ایران چی که چند خلوی دختره اوهنگ دختره دیزلایک کنم همه میمونم معلوم ایده کلیپ بودن چند دیزلایک هست تمام خیلی مصر شخطا میگیرین ده اتوجه نیم جازه داشتیم خودید ستا معبود کدام از یک جوره ده ککموی تاموی سودو دوما یا beşiz Tozak tirat ne? magu. Loga tavrit magu. Ya beşiz tirat magu. Если мужской бабник, то я сильно ударить могу. تازه یا درون ششکن تازه کنن آخی آخی پانشتیو Vah! O Rusi gelmeden pondistyu. بله تازه Конфет когда-то тоже посуду будем или да? После свадьбы сам не свой. Я проверю. Жена управляет мной. Гулять. چیسته Зора не рекомендует. یا بار دیگه او گردون کنش آخی خوش روش کن Диджей яку? گرداشم تازه Aynen şumur şuştum. Şuştum toyuzda. Ahsan. Desin ya. یاد گرفتیم چه خیلی میبینه دوستان عزیز کاسه را توپ و تازه شدن احسن با شما ولی من برنامه میکنم با همه رمیارم با همه همتر میکنم. دوستان عزیز چه خیلی میبینن لیلیا بانو حولی را توپ و تازه روف و اکای عزیز بگ باشد پس داره در درجه عالی شوش یگان چیرکی نیست دستاشون یخ کد خیلی هوا کمتر خنک بود آدمی گندن با همین چی نمیشه تشکر زیاد که در برنامه اشتراک کردید و شما هم لیلیا بانو تشکر زیاد با همین برنامه ما به انجام میرسد و لایک ما obunu aşağı همتر پسودا مشتنا کو چوتکی را تماشا کنید لایک و کامنتاری خود را فراموش نسازید تا باز دید